ام بیشن ازیروت کارم وکی 10 کسی جانا وکی 100 کسی از کارم اتفاق کردم مروفک بجیره لیستیگوانی یعنی او سینور ناز نکه هر داویاوی سینوری تشتکی لیکولیم بکه او ویا کیف خوشی بکه که هم جرات ون هکر هکر تن نه اولیا سیبری هکر نویس باره هکر آوای سازه هکر اندزیاره هکر یعنی دایکه منجی خوارنه پر بلزت ام دخون یعنی او خوارن هر کس نکاره چه بکن هنی دایکه منجی پرانی او نان دوی تندور دلی دخن یعنی جمرو ورا سفکته او نه سفکه یعنی او وقتا نان دخن دهشه خود حساب دکن گوری وی او ناچید کن یعنی از بیم دایکه ما همو هکرن به وی رنگی ناوه من دوانجام باخر جبسم دایکم نوتی ده زاروکانتی که بالکش نیمو براستی لی وکی هر زاروکی نوتی اجدایک بویه زاروکانتی که خوش در باس بو ام در و دلیستن لیست که در و اکو دست پیک در کمپیوتر یکم لوان جیا کارانی بون یک جوانش برایم بون و حوالی بون جبرویشی اکو او اینترنت خفه وکر بون هنکوی حوالی بون وقتا که از دشوم داره جمعه تنگاسی در ند کته یعنی او برزداری نیزیکت بون وقتا کمپیوترم کارتانی من خرا کرناشی پروسا دنگ ندکرن دست پیکا کمپیوتر نه کو از به حواله برای خون مزن و ارون من رابم او نشانی میدنه اساس حواله منی مکتب ابچکانتی او سالیست که کید لیستن من مراق کرد من پرسیم گو اف چاوا چه ده ویدشتا کو تجه فهمناکی کو جبر کو مراقم لسر چه بو و پشتی مهکی وانه از علم ما نویس باریشی او که سینمایی لیستکی اره دچته تو پیل موسید کی دلیزی لی او چاوا چه ده و مراقم جبر کو سر وی بو بهتر از شوم هیلا تکنیکه پراسی وسا کلاجانی کی مزن چه دکر یعنی او اینترنت خفه وقتات دیشوی بو ساعتا تا او کمپیوتر کره دکر او تل سری بوی لی مرخامن توم دایم سر وسا تکنیکی یعنی از بیشم مثلا دست پی که ده تشکی با خفن از تکنیکای مراقت می وسا مراقه کی وسا چه ده من اوی چاقش او بو یعنی من تمام هم لیستک دلیزم لی او لیستک چاوا چه ده او لیستک مکانیکاوی چاوا یا سیستمای پرگلاوی چاوا دخبته چاوا تفتگرن مرخام تمو دایم سروانتش داو یعنی نه تنه لیستک بود جبرویشی دست پیکام نوسا چه بود یعنی او زمان نویس باریه وان تشتا من لیکولین کرد دست بی شکل دست پیکر و پره جاوا اسکریپت و سی اوان زمانی کمپیوتره وانا لیکولین کرد پشتی اف پرسکرک منشیان کرد برای مزن سپاسدارم گلکی شره کمپیوتره کی استنده او در فته و چاقه گیم تیده و دیسه کمپیوتره کی جبو مال استنده پشتی وی دمی په و یعنی تن خفه خدیا زیدی مال بوم الوی داره دست بکر و وسا برداون کر سروی مزیده کر و زاریه جیرانه ما و چاقه کمکی وان کسی ندهشتن کو هرن باوان لی از کارو بوم بچون باوان لی او تشتکی نشان ندادن یعنی بیشن وسا پروردهی نیم بو کما وان کو او تجده کرن من وان مزاده کر جیه کی وسا بو جبروی تأثیر آوان جهاز دبم لسر من هبو پشت لیسا دیامین یعنی هم جوه داره بار جلا یعنی آبوریه بو راستی هم چونه آنتالیا 17 سال لوی داره مجگان کر لیو سال او در وکی نه جیه یعنی او منویسا تجاره هیز نکر 17 سال لوی داره یعنی زمار سوکته مرد پیشه
لی ندمکی وسا خودتا لی من تجاری وسا او در وکی جیه خواه نحسبانده او تبیارم نی هلا تکنولوژی لوی درجی بردوام کر کمکی وسا بچوب چی هبول وی داره وسا نه وکی خولکتیزم کو عمل وی داره آوات کن لی وسا آواکرنامه کم لوی درجی چی بون لی تجاری جمرا وسا وکی وی داره نا تا از بیشم خواسته که وسا جدل داهاته که عمل وی داره تشتکی کن یعنی حواله مهنه یعنی وسا شخصی خواه هنگ تش کرنه یعنی اوین نگاشتی استا خولکتیو میزوی که وسا باجار همو وره با هف و اف تکنولوژی چانده تکنولوژی لوی داره بلاو بکن دوی دمی ده یعنی خواسته که مزن به مراه بون پشتیوی از وگریم انگلیزی نزانه بون لی چانده زمان دندره مالامه ده بون برای من جویل جیرکی مزن پیرایه پین 6 زمانه و راحتی داخوی جبرویشی وسا مرقه زمان جی چه بو ورگره ده وسا خطا کی من فرق کر جی پی و مگو از یدی ترکی جی لگل نکم دست به انگلیزی کرد نامه برایقه مقانده وسا انگلیزی نکیم پیش خست وی فرهنگی انگلیزی ترکی وسا من انگلیزی خود پیش خست و جیوه پروژه پی و ایدی دنیا کی وسا جوداش بوم و بود و چاقه کم هبون لی کم اونلاین بود نه وسا فیزیکی بود در دور چتاکی وسا انا ملوه داره آوا کریه تنه بون هنه که وسا به شخص وان تشتاد کرن هبون لی وسا کم کولکتیف نیم بود لی فقط اف تشتاد لی اونلاین هبون لی امریکه لی اوروپا امجد کارون توایی بون اف IRC پروتوکولا IRC دنویسانده جوه درجه من دکارو پرسه خواب کرنه و برسف جی بگرتانه یعنی دست بکه ده انگلیزی هم نه باش بو وقتام پرس دکر گلکی جحنکه خواب من کرن لی اف تشتا پر باش بو او کوم او چانداوی کومی یعنی حنک مثلا بجن 30 حنکه خواب من کرن لی پشتی او 30 حنکه برسوا منی پرسه دا جبر ویجی او چافکانیه که وسا او تجربه که او دهنره وی کومی دابون ام بیشن امرو ج امریکا بون MIT لب و ج اروپا بون ام بیشن اف هکر سپیسه که دست بکه در چه بون امرو تولوی داره بونم معرف تشتکی وسا سپوری دست بخه خو پیش بخه تشتکی مزنه جبوچه خرابون نقنجی بون گلکی زیده لوی داره براستی سر جوانه مهنه اف ریا کو تو خو تیش بخی دنگاسی جرا چید که دگیره در والای دردخه وقتا سروی تشتی تو بسکنی تو مزدی که اف هزار جوان مهنه لاف جوان چید کنی بی باجاری گر حوجه مرف یاد بفکرن روزانه ام دخابتن روزه خود درباز دکن لگره نو ساده ام نوی داره لآمده نه ام خوازن نوی داره مدل اکی چه بکن هشیاریا او قولاتیفیزمه بمر هیا ام نامده ناسکن هم مدل اکی ام خوازن نوی داره آواب کن لو همو باجار خواه هم ویچ دی بلاف کن ام نا خوازن یدی وکی اوزا کارکاری روزانه موینن ام دکارم میجیه خواهی بخطین جوانه که او ایکو اندزیارن ایکو پسپوره هم بیشن اولیا سیبرینه سایبر سیکیورتی AI جیره چکیری یعنی اف جوان لوی دارینه چما چانداوی نکار بلوی داره چه ون یعنی اف جوان نکار چما نکار بن شرکت ستارتاپ لوی داره آواب کن یعنی از وی پرسید کن اشخاره جبروی ام لوی دارنه جبروی ام وان پرسات کن و جبروی حوجتی ام دبینن و جبروی هپلیتینگ سپیس لوی داره معاوا کر ما دست بکه ده چند اول یعنی اشغال ام چکانتی ده ما ویچتی حیال دکر دورانم نیزی 500 کسی ده اوکا غروبا کو ام لینه اف مروف نتنه لامده نه ام مروف لمیردینیه ام دولو احتره بونه
ev mirov ji xarpêtê ev mirov ji reha hemû bajarê me tu dikarî mirov vê derê bibînî nêzik de mesela Şirnexê evalê me ciwan ku xwestin wê derê li unîversîteyê qulbekê ava bikin bi navê Happy Spacê em hêdiyê yani carekî de meriv naçe serêdarê hêdiyê em vê tiştê dikin yani em dixwazin ew bandora teknolojîk ser bajarê me ser ciwanê me çêv ve ku hêdiyê ew ji pêşkevin em perwerdeyî jî dikin lê piranî perwerdehiya me jî di hundirê cêmeyê fîzîkî bi bandorê pisporêk ê ku profesyonel dixebitin ji dûr ve dixebitin li vê derê ne ew te ji bo xwe didine ciwanê ku ê ku xwe pêşxin ê ku nû dest pê kirine ya jî em bêjin avayî saz e dixwaze ev jîrê çêkirî AI di nav karê xwe bixebitîne bikar bîne te ji bo xwe didewî ku ciyek em çûne konferansê çûne dev kon jê re dibêjin ev ya wisa lîstikekî li wê derê çêkirine yanî tenê ne nav serê ye ku navê te binivîsîne tu herî tevayî wî konferansê bivî li vê derê lîstikekî çêkirine yanî her ew kîwî perçê wî rengekî wî heye û vî renga li ciyê konferansê tiştekî nîşan te wekî lîstikekî ev ya tu vî lîstikê dileyzî li wê derê ciyê konferansê û tu tişt dest yanî ev ya wisa van konferansê hekirik em tevayî wan dibin mirova digihîne asta ku pirs bikin ne tenê jiyan bikin wisa rastî pirs bikin yanî ew wexta dayîk nan lê dixin ew nan bigirin derê tendûrî de negire ew pirs derşê xwe dikin ji bo ciwanan jî ev tişt heye ne tenê ciwan yanî mirov tev dikarin vî pirsî bikin yek din hê ciwan ev wisa elektronîk e yani piranî wisa elektronîk e lê wisa fîzîkî tenê bê elektronîk heye mesela ev elektronîk e li vê derê em bêjin ESP sî dol li serê heye wisa ev ya hevalekî min ji Hindistanê ji bo konferansekî Japonya çêkir ev ê konferansa Japonyayê mesela li vê derê tiştekî wisa nîşan de dîmenekî nîşan de ev ya temamî bi nivîsbariyê hatiye çêkirine li vê derê tu dikarî lîstikê jî bileyzî û heman tişta jî tu dikarî li vê derê çêkî wekî komputerekê biçûk e em bêjin mesela ev ji Sîngaporê ye pêşbaziyekî wisa min dest xist em bêjin ev ê asta yekem bû ev ya ji asta duyem wisa yani ez normalî tevayî van pêşbaziya nabim lê ji bo ez nîşanê ciwanê welat bidim min xwest ez vana dest bixim û bînim miqala dev konê kir ê Amerîka ev ya jî mesela ê li Sîngaporê hate çêkirin ev ya jî elektronîk e yani ev ya em bêjin normal çêkirin lîstikekî heye ev ya jî wisa elektronîk e em bêjin vê laser tag em jê dibêjin yani mirov dîsê dikarbûn lîstikek bi hev ew bikin mesela ev ya bi her kesî re bû ê ku tevayî dev konê bûbûn dikarin bi hev re lîstikekî wisa ji dûr ve bileyzin wekî em zarokantî li derve destê xwe dan hev ev ya wisa wekî dijîtalê yani bi vî rengî em dixwazin evî tecrüba hemû jiyanê bigirin destpêkayî Almanya Awropa û li Amerîkê ewî tecrüba bînin texim vî bajarê ew ê ku çanda elmêk ji dîrokî tê ji el xewarizmî el jezerî û heta em bêjin mirovê ku wekî matematîkê trigonometrî pêşengî kirine wekî batanî ji rehayê em dixwazin ji wê derê bigirin vî ewkê modern tevayî bikin û vê derê dîsê wekî pêşiya xwe berdewam bikin û li vê derê çanda teknolojî ava bikin serî minekî wisa rûneniştiye zimanê me de ser standardîzasyonekî wisa ser ziman ê ku dixebitin wisa cuda ne em bêjin hemû rêxistin bi hev re naxatin wisa standardizasyonekî wekî zimanê dinê ji bo me nîne em dibên hêşê çêkirî jîrê çêkirî ev ya ne wekî wisa hewceyî mirova nake yan jî êdî mirov derdikevin ev bot û robot û werin wana cîhan bigirin tiştekî wisa nîne wekî asîstanekî meriv lê min zêbike tu nivîsbarek tu bernameyek dinivîsînî
تذكاري وصا بالزو باللز تشتكي درخيولي بس كريكي او نفيس با او برنامج ده تذكاري شهر سر بكي هر هو هلا دنيجي مرف حوجك مزبك اولویا سیبری یعنی اویا پرگرینگه چه تذکاری کاری خوا سوکتر بکی پس کری که برنامه ده چاره سر بکی ایکو ویا بخرابی کار بینن جیانه فرانی ایکو خودی سرمایه ویا وکی بوت در حق مروفا در حق سیستم در حق دولت کی به دست بخن جبوی هاویج یعنی جبو آخر خرابی اش خرابی جی بکارتینن جه هر دو حالیه جی مزه که هر دو حالیه جی مروف کارم ویاب کار بینن لی جبو باشیه جبو جواکه جبو جیانکی اخلاقی نرو ویچتی کار بینه اویا گلکی چیتره وکی چاندا کو ویچتی ما کال کر تندور دایکه ما وکی یا کری نزیک دیون ام بیشن ام وی چاندی تجربه‌اش همه جیانی هم دگرن آن خواستم وی چاندی بینم و داره آمده و باجاره دنه ام سر زمان کردیجی دخابتم راستی يعني أبيا تشكيسا يعني خزائي چهو زمان كرديكو وصا پیشکتناوی جهلا تکنولوژی کمانیاوی امایاوی تشتینه جبروی جیا و شری هیا اوان مدل جیر چکری ایای حوجه داتایت کنه انا ایکو هم روزانه بکارتینن يعني گلک مدل هنه وان مدل به داتای پیش تکیفن هم بیشن سیستم وان گشی وکیفه لی کم کردن داتای جداتی ناوانده هنه جبرویجی شهودو ام بیشن وقتا تو پرسه که برسوان جدایه وقتا هم پرسه دکن یشم زمان کردی پرسه دکن برسواوی یوسا نه تمامی راسته یا ام بیشن تریمه که زمان دنه دنالده هیه یا جیوسا ام بیشن جیلا گرامر یوسا او که هنه خطایی هنه جبرویجی مخواستم داتا کم بکن هر کس فرهنگ چیدی که لی مجی یعنی اشکر ام چیدی که ام سری اتخابتن اف دومین بریا چند سالی شکم استنده بو لی ماموستاکی لی یونیورسیتا دیجله گوهم فرهنگی که چی بکن لی فرهنگی وسا کولکتیف یعنی براستی ایکو سرزمان پسپورن ایکو ماموستاتی دیکن لی زانینگه ها و بشخصی ایکو زمان فهم لیکن کوورن وی داتای بیشن واتی گوتنا لوی داری بار بکن و وی رنگی هم فرهنگی که چکن یعنی نکو ام بیشن ام فرهنگ چکن داتای جیه که بستین و باویج نسر ام بیشن تمام فرهنگ چه بو انا مینا تو میزابی که لی بلاف بیه تمامی وسانه لی ام نخواست شتاکی وسا چه بکن ام دکارن گلک چالاکی و برنامه ویاوی چه بکن لی ویا نحلاقی هم وی چتی وسا تفضی کرن دوی ایره دیجی وسا ام بیشن کار خباته مهنه